Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through this. Pozdrav braćo, ljubim vas brat, dobrodošli u novi klip na ovom kanalu. Danas ovaj prvi tutorial. Što želim da vam pokažem u ovom prvom tutorialu? Pa kako ukloniti šum sa mikrofona, znači najlakši mogući način. Šta vam treba? Pa treba vam Audacity, znači vrlo lagan da se skine, znači nema tu problema, ili vam treba kako se zove, i imate još jedan način, a to je idete Control Panel, Hardware and Sound, idete Recording i nađete vaš mikrofon, uđete tu dvoklik i možete da smanjujete ovdje, da čarkate ovo. Meni je sve na 100%, neću da diram, decibeli su mi smanjeni na 0. Sad, kako skinuti Audacity? Idete u vaš Google pretraživač, kucate Audacity, idete ovdje na ovaj prvi, naravno link će biti u deskripciji da ne morate vidjeti da tražite, znači idete a ukoliko vam ne radi linka, radit će, idete download Audacity for Windows i idemo Audacity 2.3.2 installer i samo stisnete ovdje Windows installer. I to je to, Audacity će da vam se skine. Kada pokrenete Audacity i kada snimite nešto, slušajte sad kako se čuje zvuk. Znači to je na početku, vidite kako šušti i gledajte kad počnem da pričam. Vidite sad koliko šušti mikrofon, znači ja ne mogu da verujem koliko ovo šušti, šta je ovo bre? Mislim, ne znam ja šta je, ali dobro, nije bitno što sam ja to pričao. Sad, kako to da uklonite? Znači, slušajte ovo. Ovo ovdje, što se čulo, ovo ovdje, šušti mnogo. Samo sekundu. To sam pomerao mikrofon, pa zbog toga je to. Vidite kako šušti. Znači, selektujete dio gdje ne pričate. Effect. Idete, znači, Effect, Noise Reduction. Get Noise Profile. I sad dvoklik, selektujete sve. Effect, Noise Reduction, ok. Sad će trebati to da se instalira. To je to. Da se instalira. Idete play. Vidite. Sad, ako vam i dalje šušti, ako vam je baš loš mikrofon, kao što je meni, vi možete još jednom, znači idete Effect, Noise, Get Noise Profile, Effect, Noise Reduction, ok. On uklanja šum, ali vašu kvalitetu mikrofona uopšte ne dira. Vidite sad koliko šušti mikrofon, znači ja ne mogu da verujem koliko... Pazite sad. Ništa se ne čuje. Koliko šušti mikrofon, znači ja ne mogu... Vidite. To bi bilo to. Poslije idete file, idete export mp3 i gdje želite da se sačuva i to je to. To je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživali, bacite like i subscribe. Hvala vam na 5 subscribera. Znači idemo samo jako, 2 klipa sam dosta objavio. Što se desilo pa sam otvorio novi kanal, imat ćete u deskripciji što sam otvorio novi kanal. A evo ukratko, snimao sam s drugom, dobili smo 3 copyright strajka, obrisali su nam kanal. I imali smo oko 600 subscribera i stvarno baš mi je teško palo, ali jebi ga, sad ću sam da snimam, tako da to je to. Ćao! Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's not the first time we've gone through